Ele mama tu nei na fa ta ma ia tatu tu lo la au penga mala au marolosi fa soli tu la fono mai limo to tele le tu o e sa ye la le kong sa mo yes la o le kong sa le senga ai fa fe la o e ka mo kingo fa ngala fa kama ia ngi me fo la fa sai ai mi se Aisa pa ngare mele miskiu le a ko e fa le li mo fa fia fa le mo le fa kama ia fanga la marosi lola ki kapila olo fo le fa leanga a ko ki ba ai fa kasi se me wo fa Aisa ye mo po fe o ave ia ia wairanga moni fa mahoni ele ia se taimi Samoa ele ia se taimi ua au mai ia se tūlanga fo ile leo ni na yata nga o marijuana tulo e tele ai na ifo tulo wa susunu mai ma fa ta funaina a or kamala lea ele lo ala po fermele uma ve ia ia fa tu foi da tūlanga ia man ko foi e ko ko nga vai nga fapenga wa sen marwane o maranga o ngai menga ya makolie e se le Aisa le meth se le ecstasy se le cocaine yeah se mo menga o fisir ke la o fa e ho nga me fa fenga fa le nga o la ku la nga fa o maki ai o ai la ai ala afa fo la con le loka le la meringa loka or kemi wa kau fa o makia fa ari mai ka fu safi kungu mai ya Aisa ole tulanga ole fola ufa saina le ole Aisa po ole methamphetamine amale ka ole methamphetamine foi le po le pi or kamaranga e lua na fa o ngaina e o te lua ya o fa o ngaina ina ia sila fia ina tangata e le mara malama e mfai ona fa nga ina e ula foi le paipa le ko ke vai ko i paipa foi e ki waka le mau ho sfai le mau ho sfai nga o isi la to te fa nga ina le foil la to te ula ina o otherwise e fa nga re kui e fa melti se sipungi pe fa melti se menga e ona fa nga rola i o le tui foi le fa ye le kui o ngai kamaiki ma ona tu ia ila ia lea na i pe ia le fainga ku i koko ba tu fa fonga mai le tru ia mai si lo e fikango fiala ko ko sami foi lele ngi ora ko nguko ma io ai mata le la o mai tu te vai e pe o samu nguko povi a tu si sila nei mutu ma fonga tangata ia fa nga me ia le Aisa te vai le au vai le maku yes ele mapu e maru e lue lamu ele o yang purkam wanga lemu antoa le au baila toia io o folinga nga o tangata ma o lato folinga pe o pi o fo ile le folinga e se folinga na o tangata la tu te faia me ia o le Aisa o le cocaine o le pauta le fa nga e songi leisu le ke kango mi miki foi le o tuala o tangata e masani le melea kamale le fongi isu so le ko ke ia nga ko ke ro kanga ka ero pe o suar povi foi le nga irunga matulanga fa pena so o tamala na fola auna ole foi le ecstasy ia por kamanga o fola au e kele la inga sau kamanga in foi le tablets form foi le pio kamala ngai pe la sporo e ke kanguingu e fa mangingo ko ya uto le ia tulanga o ese ngao o maenga ia o le tamala le matua te tele lava i Samoa o le Aisa o le meth ia ka uisi o le crack cocaine ka uisi fa ese uma term e whaonga ai ore kama fo ilale nga e matua whaale tonua ia o e malo mawhau mau me whan tamare e umaloanga kui o e ma me uma pe wa e ulainga pe ke kango ai o nguku po le alafa
na va ile fo ila wa mi o anga ia le la ta o tu mo o to ma tu al fale sa mo wa le ka wa ka so so e vai fa ya mi o fa nga mo ka a e va ai lo wa tali po lo wa fa fine ai mai se o lo to lua ele moe le po a ko e wa ilo hai o e ku langa foi le lo wa e ma fa ya ri kanga ka ya le ke ringa ka wa inga e wa ka ko masang a o le moe le o ke fa ya ku ai e makua moe anga o le maka ke le fongi pu lore a fuila ro ke le fongi mata ale ngata ile umate va yetunga le level po ai ko ku lunga ka penga ele mea ya o tau e ka o ke inge ke bingi ya e pe ko anga vo ile oi o te i wa pe o ko ngao se a o ela le ke le o lo fa ka singe me le wa fa pe se o kama po se o finge po se o kama kenge po se o ko lu se we ha ti so we ka o alo fo ba o le lango ke me manga o se be fa le ko pe fo me ele o se ko anga o pa ova oi ele o se to anga o se io pe o pa le to anga po o se tūlanga kua inga ngapa ma kua inga ngapa re ova e ua whawhai mo fie so o po e lua tonu whale moe e au loa i po e kolu e le moe so o lo le lua kolu wha le ia kaua ona e vaia loa lea pei o se eitu le te lua nofo ya vai kusa wa maka ya ka ki fa mai e pasi loa po e lua e le moe ala active fa solo ele tolu fa e te ia wa to tilo tu sia umana me po sia o tali po sia utama wa le o le falling na eva ai o active mai wa makaronga eva ai e fa ke pa ile langi pe e mai to tilo mai ati oe oi e te vai e fa itala no mai e fi au ka vale o polo maka e o solo a o le amu wa o le au vai malaungutu e sa eko solo matula tolu fa ona e vai ro le o se moe nga pepe e te vai pe o le pe le po viva tu fa fonga le te fiu e kongi e ke kongi ko kainga oi e ke makua e ke makua i fiu e kongi tongi pe o konginga e o le moe pe e le koe ango se meka o se kanga ka ferua rua e ke rifoa o e pisa o e ki ususu solo iau kafa moe nga pepe o le sirea popolenga asiaka o ka kango mea kango le fōru ka vale le ka ko vai ngi sila le wa maka po ngi ere nga maka ia testing of ka fonga ngi e testa ile ia kanga ka la fa nga fa la au Aisa polara ba ko na fa la fa sainga le wo fa maro si le test fa fosse fo ile o ke le lope a fa test ia por me miki se pepa por ase me fa ia le wo fa nga solo o sabo sorry ko ke ala be ka vale so mo o fesiri pe le o a fia ngi ka vale ile Aisa le winga la le na le o te fai atu ai e o mafso songi aku makua fai fe au o kai o youth leaders o uma tangata ie le to te tau ma fai lama pe fa fe fo ringo le media matangata e se le au le o lo to lua ia la va kwa o le o lo ko lua e kai mo vo le le so o lo po lua ko lu fa e le moya e vai dei e vai ya e ko ka uma ka fefe e vai ya e ko ka uma ka fefe ro ko lu kama foi le paye paranoia e ya la le sia wa di nga le o ge no ngi e te no ngo fi e vai ngo ku ye pe o le na e haru be
e ke fai hai ke wa ko ka uma ka fefe me aro ko ru ngai fai ngai fa ha what's wrong with you kama vo ye ya ko vaya kai ku vo ye ko sanga ke pa mo be ya o fo ri nga hani ai ko pa sanga me ke mai mira que eu le iba a ngala ngo mo mai kwa me ngala ngo mo fa ka ka ai ole fili la kamare ole fiu ku dia ro kaidi ole fili la kamare e fiu ku lu a fo ya ngofo a kama fo ila ya le ya e ngofo ya ka ule fia lo mi o makanga ko siresi le yo luta tara no atu sa o fenga ruenga le fal pui sa officer soani fo i le rehabilitation retention and rehabilitation sa officer soani e design por kalame ka making yes that's my other ngaruenga ila wa o te fai ila por kalame for youth